Ahwefo me mama kwaba by emergency Ghana TV so. Na story a yensaka e wo fidem ha se ne de ma no ekoma mo. Yesre se unim se double game no unim bo a no wesusu. Ananse onye kra. Esan se story a yensaka e wo fidem ha se ne teacher bi de na asem abepie mu e wo MFK anim. Na asem o de ba ye ne busua yensem ane yenko. Ni yenko tie mu nsem emra. Na mana mo bo double games no munhwe ye oba one ne te oni oba na ejai for 3 months nie e na oba no aba be ka kire ne se wafa yefu na edidimu ana oye na adwen se obeya akura ne DNA test okoka kire oba ne busuafo se akwenya aba se ontu kwan enkwa abruchire nti obeya akura ne DNA test no koye DNA test no results no aba intebusia yensem ane enkohwe video no emra sisi a channel so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section ase yenko nenkohwe budget say patcho ma boko edenyame ase na uyo oba na upo bi abu na faso ase teacher ni ya bu na faso teacher no pede na do nam really ma metia no atiefu ye friend am akodan so Frederick me free attachment here na mini lady bi etna ya fe lady no Letitia Brafi attachment ya de dodo na de numi ya fia Brafi na mini lady no etna abana me kira de okentampo kuro bi efro ojema na okentampo south ti mini lady ne te 3 years na me hwe ne ye ne noma bia na emfama na me yese meja no kwan de shio ana se ni family members so ndi enokra no meja no kwan ma ho ofa me kosu amato me dem kra de bohobo me bia for se meja no ema no me colleague teacher ni bi na be kan ya no dane na me hwe se ne no mesi me community me ne ntena nti meja no omra na obae to obae obetena na busuafo no be 3 months na obeka chem se wafa yafum na me se obi a me no waja for 3 good months de esi de na obefa yafu na obebo mama ne na o se woni me na nyim na me se nyinse we de enya de se yemi nti metia ne se na busua de akoto me papa mu anim se omode hye ne menyam na me fada ene me ma me frem se na lady no ma no ma ba beka na me de me ka che me fada se da nyinse we de enya mia because lady me na ja for 3 good months ni me na fofo no bi kura di ho adanse ne si de no akonyim na o se yemia na papa se on do e panyini on pe hehe bia oba wonyim na nim ne kunu ti se lady ni se onim na nyima o de menji nyinse ti na me pese metia se na me se okay oya me papa o ka bibi na mantia ase a ebia na o kina bi asem bi aba na aka yem se o kan mantia ase ena na me fada muso nim se lady na me nete ena ye se oba so nyim na nim nuku ebia na o firi me nche na nyinse ne wo ho na ebia wo hu enti sa na tie dia de nya hwe da wa kan meje ena meje na me hwe na owoye to wuwie no ema na busu age me nkwase abu nsa me kokoto akura no so din a me lady nete na lady ne ye bia woye no nanka edin akra nkra di 8 months ma otamakra wadi 8 months ede ne koda be ma foforo sunyan ema oba ye be kan wan se ma ne fada mo be pepa cho ema sembebre na me de me fada ye se ntwa so se bia me gina so se wakọ obi ho okọ bia me hu ebi kra nya be ma ho no okọ be se me ka se me gina so aka se no ntimi jana ebi ene Ghana fo aso obi be ka se na ope obi bia ye den aye dada na opese ujan ene no ekugu ye na menene tia ti menene atena ne ye bebrebe ne mahu oledi no emmasem na onse omuade enso na ne yekoso bia so be ka che papa no maame bet me be ka enyode ne fruit bia e wo lady na blabum enam say because lady no emmasem eye ne de nti wa penti me black a kire ni parents mo ama sese o mahu say aseme krate amene ne me responsible guy na amene ne nti se bia ni parents no se bi kro ko be ma foforo ha o mo adwene be ye ne se o se be ma kro ne ne te kre bia wonti me hwe na na bibisa enso ma entisa because a lady ni sunu ne ban se o ma me mo ha kra ne ye kan ma company da wienu for several times me ba me nka se wa fa misika me nka se ono obi gina bonten ko eye me masem no mu ade enko ana me ba me be kan nti sabi se mo ya awofo kra mu se sa brante ekura editura oba the same problem ya na obeka ade na ebi kura ye nhwe ye bet ma me ne papa no omo nka hwe e ma asma making okọ be ma fofo ho e wo sunyan no e ko efiri no sa
Echo ne father nanim say still na boy na lady no call no oguso ene no girl no say no your girlfriend enti boni din aja lady no ana onka ni din biem enti boni din Letitia Brafi enti din a the friend na ja no nyina anim no wo address ne sa we a ebeboa okay Letitia Brafi enti menim sister koye na still na wasa ne boy no ase that vibe no plantwe line no ho na me sister your friend Usa e call papa anim say me de kwa akoto papa anim say abrantie na ne ba no call no ho sunya na ode the cream son of me no e call ye no still na oguso ne be ma no didi nkoma sabi o call timbo no say o kwa akoje phone o be ma no na o kwa akoje phone e o be ma no enti na akoye ba akoye a o ba ye no phone bia be ma na mfa phone ama me anam sa to iPhone esa de ma otimi crowd say okọ be ma foforo akoje phone according to this statement ya onu obi di nkomo because one wan one madam for baako wo wadam for be ma e na otimi ni di nkomo say okọ be ma foforo akoje phone na kasa ni ne no wadi kan say me nto phone ma na say ma nto phone ama no na okọ no be ma ne koda na oto phone ma na okasi wanim say no oka no oka je me say me nto phone ma no na kasa ni ne no madi kan to phone ama no ne ya ode phone ne ye one be ma bi den no de me ko sunyan me so me bo keyboard e ko ball live band me buy na one be ma chat ama be ma no according to be ma na ka say video dey phone na wakata so but na me nim video cry o send man na be ma ntim ka say na deja no dey send man no send video I don't even know no wakata so because of sa no na wa misa no say dia na be ma no so wakata so wa misa no ototo papa so sembebre okay and then chabo and I'm say okay send that dark open dey down for na dia nti na wan kasa wadan for be ma boys wo girlfriend ane ne wo ba etimi ye bold ekra ne say me ko be ma foforo akwaje phone wo wadan for wo ba no nyeso okono okran but oba e na investigation madam for ye no kan sa say okono ana say wadam for ne sheda etoto na no so okọ be ma ho osunwan because ene ne ko die say ko perform ama me anka sama me frɛ guy no ma guy no confess ka che me say ni onim da na lady na ka say onim agai wow no so perform ben na me nyum phone opɛ okoba so ma me anam sa to iPhone de man o to den iPhone 7 plus cheze say the iPhone na ha girls no time our house or phone one can phone type our pay but the one na to iPhone man na to iPhone man wa wunnim pefe say oba meninity wa kwama be ma bia wo bere mu wa san frɛ be ma no ama be ma na confirm say oba ye ma we mommy to wo se meto iPhone a chew ma me to iPhone ma eno na chi na me through that na me okoba obedi church any parents mu say na dan for obi no kwenti me investigation am ye no ti me to phone ma na me monitor no phone so a na me hu say what the messages asem de ono na dan for be ma wo ka guy no ho asem e kire na mommy na ya asem be ya o say wakọ guy no na guy na obi afre no attachment ya o say wo ba no no sa na me et ama guy no je say ofre guy na guy ne mfa aso o twetwe ne ho yes in sembebre enti ma me frɛ guy no ama guy no confess say bro minim da lady na ka chem say woni megya enti no ba no no ba kro de me ba no ba da cream satam na kro ne nya sen no nya 8 months asama okay tie no kre mommy min di troda na lady no akra 8 months otimi de ne san kokoda be ma foforo nchen me ma ya we me father ya we ni fio ofo ya we ne mother ya we ne father ya we min di tro mommy min di tro nje hwe e na oba ye still san je no me san je me ne nete e na mommy ti a me ne nete eno ma bebre ebe endi am ne ntembete kra no o sa ko fa nyinse onu obi ko ekonye mia no sa ma me to pregnancy test the man ko yi free me draft ana the man no me the man wie me ne madam fo ba ko ye friend agyi no onim se ye monita no to the pregnancy test no ko be man na one ne nyim ho no o ko wie o se de bre me na mka je nse usha o sa de sa nyinse no bre me o ko ye test ne na no ne ye positive na positive a show se onyim o the pregnancy test no ena ye show that time nyina na ne da so twempa na me da so ena uyi pregnancy test ni free wo pharmacy de man no na wo ye sure say nyinsa ne betimi aye wo de ana say obi de wo de man no koye no be ma foforo dem o ye wie na ohun say aso no ena wo de fro ukada na so sen aso red mienu na so mienu ko wonyem ena wo de pregnancy test no ko be ma no yo nim say me ne madam fo ni monitor no
tie monitor no ofri obae no na ode be che madam fo no say wanyimu na one me nanyem na madam fo no nka nche na me nko se nyesa o papa no ma me hwe ni school nyesa o mo hwe no oko school ben oko Bechem training college okay nyesa o mo hwe no na madam fo nso yo wate enti kwansima no oni se me madam fo no monitor kwansima na madam fo no send message lady naba enti me duru ono na me bisa se o frame se o ne me nkomo de nkomo afi na asem obeka se imi agei obo madam fo din se agei me yema hye meso ma musa na minim de akonya enti ma musa the reason why o can na busa se so ne me nkomo enti de nkomo na o ka che madam fo se o de ye nko na oni madam fo be di nkomo enti ye se ye ko na me ka je nze afia o ya akra de o ye nyina me mahu ti ba bia o de pregnancy test ndi ka akoye no fa ko wa fa sa pregnancy yemre na o di nchima me bo o ma me ne o fada mama ne amomo hu o ka me bo no kra me ga so be ka se me bo dua dia bo de ka se me bo dua ga nze o di nchima me bo o ma me no ne fada amane se no why because me be ka cho ma me no ne fada nze se na lady ni ti a omo se me di tro me kasa enti se abana me asiwo manim a me ka cho omo amohu suban a wo tina lady ni nim se me bo ma me ne o papa amane na kasa ni ye me ne te no ene ya wo ye enti no omo ye se omo to an school so o ma me ne fada na kasa enti ma me bo mama ne lady no obae na the way o simi approach me kra mommy na airtime obae me pay 2000 na so pay 2000 ya de am school na so obae am for the training to aso me no tinu ya o ye ne de mintime mo ama onku ade wo hia no na wawie SHS ana wonya nwie na wonwie nti wo fa no SS mu awenga ana mu nyina na mu ye mates o David wo hia no na wo SS nti SHS na one ne twemp na awo ne ba mu okay nti me ka say mintime mboa na ya wo ye de mintime mboa na because say o call be ma no ho a menim sister call ne father ho anke ye koka je nse be ma na o call no ho na obedi so obedi tro so obeka no kra kire ma oguso ne ye saade no e ma ne father ne ka kire me pray wo mi sister ni say me ma ko university a wie kire nkra de so ma adwene ofo de ma hase ne ka kire me statement o wiki na am say sa ne ba na kwa akoda be ma bo fro nchen na wo ka kire no yes vibe a me no so wa adwene ofo ma adwene ofo ma ade a ma wie wa se ba na be ma no afia papa ono kra onye ne ba bi minu afie so na ya na tagas obi adwene wo fom yes na wase ebe ye complain kire wa ese obi sa oba ne se ye nokre se nya nokre utimi preko pe ka kire wa se wadwene wo fom se ma university kire nkra de so ma adwene wo fom ti ho na mi sister ka se na jamensa oba ko ye bibise na me ne me bra ba ne ye be kan se ma mi sister de ebufu no se ye nsore nko ofiri ono sa ba mi sister o ton sa oba no ho obeka ye nse o bra o solo ma me baniska na nko ma be ma ni wane kai ma se be ma na sa be ka sister yes se wo ma ne baniska 7 good years we di machi nti ka me maniska nko de so di machi da bi wase me nyini so be kansa oh mom se wo maniska nti na number amma friend wo maniska nti na okoma be ma ne die se akra no penti akọ penti ma kire ni parents no enso da so di we di machi for 7 good years na 7 years na obo akọ homa kama oh mom enko be di machi na o hwe ni yie mom na se ma to iPhone kra he sen mom enti go be da so di machi bet akra ne ya owo mu no ama me ne papa ne peso metu no fo no akra ne penti ne black wonya mfie sen o be 25 years and away me were 34 years okay wo penti me black kire on kan no kre me wo evidences me wo audios for den for a normal course bia audios na bi ye den me pese me nya evidence ni bi yeah ebi ye say all this nyinsen anko de be shem no obi kwanyam tinyinsen na de wo ha na o say no wasay no second one no wasay no wasay no no maame mu nim se mi di tro na o maame mu ye o papa no o sa akodi tro kire ne father say ne lecturer bi ne o mu school beza aba mo de cage ama me ma chesi mi di moto a chesi ka abla enya no kre enti na metime me wo ne ama o papa ba madwumam ana me ka yense eja na oba no woni me de eya me friend me di moto a chesi one ne beza asema o ke we sure ti me ka che papa nze woni mi ze mo ba no be mo nya asem mo be nya asem o eja mo ba no nka no kre na mu di nachi obe mo nya asem enti se sa na o ka de ne so meche woni mi se oba no wonyem anko di nyin se o de akoma obi anko se de bre woni mi se wonyem enti ma ne ba na bi ti o mo ti o mu nim se wonyem enti ma papa ne sa call back na o ka kire akran se enye se okra wonyem enye sa de yeso ekote test amount
kono test o ko ye no ko ji obi Johnson ofi ho and o the good test so ti yetimi ji obi Johnson a good test so mom I have all the evidences there be evidence say ababawa no ko ye no obi Johnson no akwa ofi ho hwan Johnson lady ye friend Lydia ofi ho Lydia na ka kire o say ne Johnson no de ma o girl no through baby a okọ end pregnancy no okọ hospital na ko say no ono age na duru ne say no o say ni nyina wutimi nya ho evidence ene e wo chance idea mom Kobe na afa so nya sa evidence ni nyina me no to na o ya de na ka se mi fiu the one kire o say Lydia Johnson na girlfriend ko jejo egu test ne so lady no say wa send audio say onyim na me ka obebom bia na obi a obebom bia ka bobia na o machie ada na ade audio no send madam for so kan tem for what so say me di tro to de bobia no me na wan kasa that time no ne te no hu so onyim yeah apart from say we hear test ehun say asomi no no wa hu say wonyim okay me ni share ma me ka yen say de me hu ase bibisa o na hu ne say ase me ni share me hu say ase bibisa me there be say oni ni share dada but difference be na hu ye ma o dwen say nyinsen bi wo ho me hu say ase na se ayeshi nti eno ne say ba sa na e kire say wonyim ene so be ma ho woroi da binya ne sa anya na nya hye bebre sa oh okay hey mo ye ne ma won paso eti say wonu oba wanyim da uhu yeah ena de wanyim nso uhu okay ti sana me kanti eye no na me de o papa no ebe kan sa ena o go back no ko ka kire ni se na o so ye den o ye e ma o mo ye so no so nkoto test ni mla o koto test no ko di obi Johnson na wadi ka se nyinsen ti na ade en se bia se nko ya e bia ni parents ni behu ena o ko di obi Johnson no di guzu nti prove wrong se wanyem but se lady no ebe di me che o pa mla ha no yen ko ye test or hospital say this month of February on say nyinsen ya na so ne meme de nyina na still so ne da de na wahu no ababa wo say e friend ni say Letitia de na wahu no Letitia ho ama wa unim pefe say ababa wei one mema de da rough ene ya de HIV say de asia te say na still on so ne te ho no mo de ndia mom me ye hu say ne family no almost me fidi because depend on the no mo keka no ena minim se na omo ne akran so akọ contract say bia onye no ma bi na bia omo nte se meja no no mo che se masum I don't even know because me hu se issue e kra ba me hu se sema papa no keka no me hu se ase na omo botae no se nke bia me hwa akra no school na nka owi a be ma ope no so be ware no so be ende na o ka se ababa wa ne ba won che wo kentampo yes ena opamo no de ne si ya opamo no eno na me ka se me ko ball live band wo sunyan me bae no na course wa ye ni video chat o ne be ma bia ye no ena me hu se emboa na e course ni video chat ben eno na me ka se woni boy bi ye video kwa boy no ka che say video wakata so no yes anti eno na wo hu ye no ena ma wo pam ne se wonko enye obi omu ade nti afi okoba ya o se 3 months o no onyem won say wunim oba wonyem ene de wonyem nna ansa na wo be pam na ma na ko 3 months later wo de nyinsen ne baaye no obekọ na ne da obekọ na me ne da difference in the net is saying okay no de ho de me hu se wonyem de nti na wo hu se wonyem no de me hu bibisa science e chem so ba anyim eno na de onyem no na assign ne ye den no de oni ne da emu onyunu okay ena de onyem no emu ayehye ba time a o jawa akọ na emu onyunu yeah okay to akwa 3 months later no buy se onyem na mo anko hospital anko twa scan na nhwe months dodo a nyinsen na di because na me na ja na me ni know about no on frame so me frame ti na me kra me dwen say bia me ni na ja na bia obe pesika bi na afimo no o kasa da bi me kanti obaye na odi nyinsen na nkasa beto weni mu no o for be odi nyinsen ba for be 7 months kra na me hu no odi nyinsen ba wa hu na nim ya jitum na me da bi 7 months kra na ja so onyim nyina wa ngugu so da Dabi. Edibe 7 months and sana ni accident ama me say emu obu na me ba fie for treatment and sana o beba me nche say ne de ogugu so ansa na o de ko obi a wonsam abu be da agugu so
adi sa odo nsasi wo sei na obi a wonsam abuo beden wagugu so eti ma from poma gad na tenatena so na pemfo so tenatena so they say die na si ababa we agya hokọ aba menyem wa wawie akira sem bebre enti akira sem nyade akosi ane se me bra bi wo outside to ye se oboa na mam so matu kwan enti mi tu kwan metimi de ne ba na ide aba ti me de mba na be ba ti se ko endi ani mom enti me de me de akuma pa ne ani je se mi tu kwan me de me ba be ko enti me bole di na maami amane se na aba me betu kwan enti akra me pesem de ko na ti se ko endi ani ama me ne gitum de ani je gitum na me se ne ya wo mo ne ba no amane se me kwa akoye di ani na o so yo ati nti ade achi na me frɛ maami ne se oh ade na me ka che no ya ben enti o ka che ne ba no se na akosi na o so wa ka che ne ba na ba ne mani mu aye na me se sa okay enti o kan sa asema o be kan maami ne be kan se na frɛ me pesem gu sa se na me se dia se na o pese okoye di ani no na pa se akra ne nya o ba na statement ya woman no e me kia na me se oh ma dabi ka me gitum sa akra ne nya ba me na wo for 3 good years ni kama kwa akoye di ani na metime nya sika so me kwa akoye di ani enti nya ne sa ya kontuo na me tu na mpese me de me ba no ye den eko na de o ka de nya se bi kura me ye bibisa anka meja mo nana na kura o ti me fa no so nya ne sa na se o ka so be ma me mo obi na nam se ama na obi akontuo mu de me be ka che wa se nya so didi ama na so be bonu kura ma ne nam so wo kunu de utimi ye den e bona ma ne se not knowing se wa bonu kura ma ne ma ne kunu no aka ye se we de se ya asempa obi de ona na etu kwan a se we de enye enti wan ka nkyere me enti me wa na lady ne be frame se ne ma da ka asem bi a che na me se de asem o se o person be fa akran ko edi ni nam se ade sa na o ka che wa nche echi no o se de bi nam se o ene ya kwantu na metu na nka se de esumi ye kra ne cover lenso me de ne o ye de me ne waja ntimi mfa honko enti me de me ban na eden ana sa kwantu a wutu etimi cover wo mpena oba wonye ne ho ade otimi de ne tu kwan oni no oba wa woni ne te Ghana hai wa hu se o ye nsi akire hema 12 na bema we hwew say no kre na wo ka na wo ye nkrata ze minya wo de anka wo so cover wo to aso yi enti me ye na chese lady ne frame no say me ma mi aka se bi acha na am se di asem na so person be fa akran ko ndie ni na am se na sa nkwa na o ka chio na o se anam se o nya se bi a me ntime ho ase bi a na se bi sa na mu mi tu kwa na mpese me ko ya akran die ni na me kwa am de ne ko na o se anye o se obo papa me papa amani ansa na me o de ya na ho asiro akra na me no wa wo no obi ani no sutumi nche me no mi no that's it enti se o ga se o bo papa amani na papa ka cho se mam me fa akra no nkwa o mam me fa na o se me mam me fa na akra na o hwe no oh mom o de me na me na go to school me hwe no e bia me uni chop money man enti me be fa ne koda me wi a me de na bre ona nam me hwe no enti untimi nka nkyere me se o papa ana e ma me kra me ka kire ne se e ho de me ka se ana no papa na wo akra no wa ka sa asem na kire duru a obetima ba be fam am se wa obeka no kre se o pese o chem se o ma o papa no ma me wo akra so timi chem dia me ba be fa na na ma ka sa amla enti ade a china me friend se ma me enti nyanti bibia mfiri wa no afi asema uma ne be kan se o pa fremia me kunu na me se o ma sa ti wa na me kate ko na me se me penu kunu number e wo me phone so because na papa na mo number ba me hwe ya no ma sesa me phone timi hu timi ye se me frɛ lady ne ma me afia no e ma me na ma je ni kunu ne number me friend ma no call ma e call 3 times ni nya woman ne kate call no me timi ya na me okay say nya na yeti kunu mo minim papa no so fie nti me konam de akoto nanim na me call papa no ho eno so me recording wa me call papa no o kasa aka ma say o we dey say asempa obi bibia du esi kwan say o background timi konye die ni ti so okra agitum say akra ni ni ye bi na eno fa na say ogitum say nya o ba wo kwan say okwa die ni nti ndu akra de time bia pa bia obetima ba be fa na akwa na am da papa na se ti me kra mi firi ono o ma me de akra no ekoma ona na ofi na me de ne tina moto so na me de me koy ti me koy no emre no so na be fa akra no na me de na emom that day ne de man kan chu bia because me hu se ase ma me ne ye no o mpe so mu simi kwan for de o mo ma wonye DNA no obi adu be tu kwan me de me be tu kwan makan o mo mpene ase ma me ne ba no de na ehye tokuro mu amo si kwan sa adwene nyina ba wutirim ba ntimba man shada anwa anko se bia bibisa bet mi hu se ase sa akra no kra se mbese me kre kwa ase ma me ne ba ne mbese mde be ko ntidie be ntina o mu simi kwan ti that day ne de me ko fa akra ko akra man kan chom se BBC be timi be fa akra no ko mi school ti na bia afia ni nim se me be fa akra na ko mi school
ti me fa na na so me koy DNA me koy DNA results no about on the 11th of this month eba na show say akra na nyame ba 11th February na excluded we ye DNA no way me ye blueprint yeah DNA for ya Blueprint DNA organization. Yeah. Oh yeah, sure. Mom, I know they are toast no me producers and then why you fast and then they hurry up pa. We are no infa. Blueprint. Blueprint no craba tabe. Also more branches. Yeah, Techima. Bono East. Amoako. Henswa. Henswa. Amoako Healthcare City. Me wo video so I make ye take sample ni nyina. Amoako Healthcare City. Na say branch wo Amoako ho no. Oh okay. Minimu da. No mo obi. Wow. Ena wow so ba nensa. Yes. E de no kwakwaye die akra na nyamfie sen. Oh 3 years. Then tan wanya 3 years 17 days. 3 years. 17. Na ukoye die na I exclude sa akra na nya oba. Me ba cho mo fa nkwase ho no na yenhwe conclusion no. Conclusion na da ho no no. Excluded from being the biological etudi DNA results no ekwokyere wasem no de no mo kan e ba na me de to me father ni no se video asem kesi e si mon frɛ girl na se ne papa ento so ma me na wontie DNA yedru DNA so nkomo akra ne da ho no na ansa na akoye DNA no na wo hwa akra na wo sewo akra de on se me ba me de se enye nipa nya na abewo a wo obesewo intime de ma ena team a yenka no kura bi yenye realistic yenyina yetime de lie ere nkofo e pa de hu ade yenka no kure de na ya akoye ye na hwehwe waso ana se eye kwantu ampa ena akoye do ba na ko me de na ntwetwema so ya kwantu o ya sure oh me de me bra ne number kra ma o ya sure oh me ya sure na nka mo ko country ben Canada. Oh yeah, sure. Yes, be a chinye bi na wadwem ye on tanta bi. Lady no so kra mi na no anka gem za akra na nyame bada. Da bi se oja ho koye no. Woni ne dai wa hu se mu ohye wa na animaja gynecologist. Na wakoba ye 3 months time and wo so onyem no ye nipa. Eye den a wadwem be ye on tanta kakra. Ho de ma adwe ye ntanta. Yeah, enti e bia na enu nti na ukotama akra no by force so ukoye DNA enenka wo kotoa na anka kame mo ka me do 3 years kame ho na anka me force akoye nti wo wie ye no sign ne tenai me ne na tio mom up till now until say sa pregnancy foforo no new one ne buy no okay na so ne wo wie ye no ne na tena be 2 years kra 3 years akra 3 years wow mom 3 years ni DNA ne nya wo ba enya me akra ne nya odia enya wo so mom me had omo de bre me we kra omo de bre on the Saturday last week yeah wow nti abusuan ne sesen enti me papa de koto abusuan anyu abusuan asem on be kan se mimi koye die ni no na mfa abusuan ni bia anka o enti on be je atuma te se msa ne abusuan koye foforo and am se sa me ni problem because medical koye akra ne nya me ba ti sa na abusuan o ma nhwe pipa ni po se eye forge we bi ni makoye se ye krata bi na me amatwe so o ma nhwe mpo mene abusuan nsa ankoye foforo na mse yo mate what's the man your friend is saying eja mensa good morning pacha pombo ko de yo eja we de wo ba frem poma ani me wo Lawson TV Kumase na abrantie bi de nasama ba bedan yen ti udi no san kai me biem FM Frederick abrantie oba ye wo se your friend Frederick o ye teacher ni a wo na oba ba ya your friend Leticia afia ena etwempna na eba babu wase wode ne be tu kwanti wabefa akra na koye DNA test ba ya results e kire se akra ne nye ne ba o ka mo se ofa akra no wankra mu nti no moji DNA results etumu a enye yie eja asemi no kra bi wom on ka ne kra ba kokora no de si wo no on ka ne kra ba ko na on koye DNA ya papa na kwati mi de akra no ko e ma ne yie busan mame eja bisa no anka se yi wa no emra chese ono kwati mi de akra no kwa mo awofu bi anka ho a ono anche mamntie eja me pacho eja question na wubisa no me ma teacher enyia no me ameyi wa no akra ne ye teacher no ne ba enti wo akra ne so tumi echen wo na asebe wo ye ne nana no enti wo no ba ne di nkomo ka kire ne se ode ne ba etu kwan eti okoye DNA ba wo se na musisi ne kwan eya mpasa na musi kwan se mo ma ne nye DNA no me se
on kind of crab crowd this you on. Enti aja kanu kra kyerɛ me a. O ba me fie be ka me kwa no okay me sha se afiri me fiti ase o fa me ba no ko school. Me ba no ko SS. Ana onyi sha kwa no me kwa na se ka me sama court. Na me boka. Ba se yin da fikro ba kunti na man kan wo hwe. Ya kwa ni se be to papa nim ama o de to anim. O se wa gin no. 6.3. Akwa ko o nyim ya no o twere. Asa no wo school. Oh, we are holding the call, baby. No, baby, I say, I grass out of second campo, minimum or anymore. What are Quana Cotana? By Brana Quana. It is a Quana in your bank. I'm ready over two, and I didn't know on 1 million wire. Fine, all quite then come and found. Only a Quana betna. I can't school at a cat one or so. No, I saw cotton in courage. Maybe 1 man, yes, and car. I can't best walk away, so why teach any day? Yame bwana so banzo kostu na yamu mini yamu gipea ebetimi aboa mo me frɛ abranche ne me yire tenase ene ba no da ma na ka chense on timi hwe ne school na ba no wi school on ware no fine ma pebo sia me de ba na ko school no of school na o sende ba ne sika me ba ne fi school ba wo dem na wo da Lawson FM so tiasie enti no wo mmem na aba me kyese akwanya bia beto ama na wo beso utu kwanti wo beso ye umana wa wo mo dia nei na me masa wa akura be mfie mi ensani wanti mi anya afia betu kwa na beso ya akwa ne dia nei na kwa beso kyese oba na se nya oba so okay so beso ko dia nei dia minti mi isi wo kwai se chincha menye de menko ntuli utimi akwa ne de eko na so da masi nti ube kwa obobo mande madam se bono so wi akwa no de ne konra na se na minti minkire nti no wana ono boni papa ba mi fi de ka kene se o ne me ba no ne me baba no e won komo na me se akwa so ya be school na no dwara no aja wasema wo kan wo hu masiri wa chira papa ebeba ne sen na be ma obewo ne ba wan kasa wo kasa we dia dance ya sa abrante wo hwe ne bayi na wo be fa ne ba kwakoye die na o se wo wia no se den wonu ana wo ne ba enti wo koye die ne de na tukwan anka boni be na wo mu a eso o siki permission kura mpo ansa na sa die ne no watimi akoye menti ase aja akwa no wi anko ba be bo mama ne dai aja wasema wo kan die enimra bia mu se wasi ebeba be fa ne ba so de ni tukwan kan no kra ya asempa ena kwantuo dodo na no ena wo kwa yema wo ye DNA because nkofo fa nkofo makoda say ye meba eti yema wo ye DNA eti so anya kwantuo kwan na oba be fa ne ba ko no ye DNA jaboni be ne wom bushari ma me se me sino kwa se me wa no kwa na enti aja wansi ne kwan no akwantuo ho nhyehyeye documentation process a wo be ye nyina no aja me ba o aja me ba niam wo ye nyina no time da so eyemre ne ede ye nti ebia na watwen amoma ne kwan ema ne nkoye nti wabefa ne ba akoye die na boni be ne wom eja one wana bi akwa no koye akwa ne ye ne ba nti wo tumi wa akwa no se wode ne ba koye die ne so no kwa de akwa no ko eja chesa wo ne pacho ndemra chesa ono kwa timi fa akwa no koye die eja ne ba no timi fa no koye die ne eyo no ne ba menti asie se wo die ne menti asie adentia eja adenti na wonti ase se wono awo ne ba na wokoye ne DNA no so wonti ase dentia me ba cho se yo so akoye DNA ya kwa ne ba ne sa no woka eja ndi se asembe no so woka meti enti wose wakoye DNA akra ne nya ne ba dentia wode mo aba ha no gina so din na tie ne mame bema wase tie o dentia me se ma ba ha ne se akra ne nya me ba akra ne nyame ba ena me be ka kire abusua no sabi manhu asem bia o mo ka kire me ama mo ye se me nsan koya no da die ni papa me fro se my ready mo yen kofa no da die ni na mom ye kone se prove se de kuta me ya me ka ma bo no the second die ni no you have to pay me na e ka ma bo wa akra no nyame ba mo de abehye me no meje asem ma ase be ma ka kire me o ka kire me se o mu ni sika bia o de be ma na nyinsen no o mo fo so me de ma me ana omre bam na maanya ko bi ni me wasem ana me ka che o se
ezi agya mensa na onim se nyinse ni nyem nyinse na mo de beto me papa ni ma meje na chese mo bu mi kwase ya me bo a kwase abo na me ama abu mu no me ma betu akura tinsa ene ne te na bibia ba makwe na akura no enya me ba na obepa asem bia ka chema asem a ka chema agya mensa me recording ho so se me bo a won se ma o kenyo se tro na wudie ensem a o kenya tro na wudie me wo recordings wo agya mensa me se me wo recordings wo what's it? You know, Papa, Obani, Castle, what's our fled by the tree, a Busana saying, Japani Oba. No, Miss Samin Passa, send me dreadful. No, my friends are here. Maybe I send me a quack or talk, parents and him, and Passa send better of walk off far. It may sell, winning the cry. Catch me. In polite way, someone they were recording in polite way. And I'm besides half of 5 several times a year. Could you a wine bar? I see a Jeffrey, so most our friend, my dear, S. Waba. Could you a DNA for salad for 4 several times? And my lady confesses, say, Yameba. Mam says, oh, yeah, DNA. I'm Busan said, wouldn't say, could DNA prove his crown in Yameba. I feel we actually crack and small back chat on the Uma Cran Men Casano. Abayana, the Ocan. Well, I shall crack 3 years. What's the crim sound of me? I'll see Yamiban. I feel me Mamma Casano. I feel me Marco Diana, the also be a memfa. San or Crown Sana, maybe some more recordings or none for recordings in the producer budget recording or dear Ababa Wane Case, a crown the baby a fan or Edamensa. Edamensa me pacho, Emrana. When ye cano, any gun am rebia muse. A jabba won a ba. Now, or the debate to Quano Quay Diana, just a one arm tea, me pacho, meba. Only Baba one in a way about only a jar or a chronicle to me. Enti eja mensa okwaye DNA edi ne bana tu kwan no nka wonfa wo ba ne nka ho ana eno na mente ase eja mensa ahyehyɛ ne mra na ode atwa ne ho ahia woni kromo so na eja mensa tie ti eja mensa tie eja mensa ahyehyɛ wono ankasa ne mra ena ode atwa nkanko atwa ne ho ahia na ono hye mu tokrom because mente ase ase me wo me ba na akwanya ba se me de me be tu kwan na me fa me ba koye DNA ade ayen krata wo se gise me gi permission efri ma ase ho ukote za asem we bi wo henfa ade se ja mensa fie attachment ya o attachment ya fo mo ko na ete za asem we bi wo mu kromo minu anom dangerous etu ye DNA wie ye still bi sa girl no na wo insist say akra na ye ba o se ya me ba me busa na o se ya me ba afi ye be wie conversation be end na so be kan say we do hu akra na men kasa no na bi say obi a se ye me ba afi le mi hu ama me kasa osua onyi e be kire na se asema lady ni ka kire me osuanti onyi na ye be kire na se ho am na be kire na se na se oni na busua onim dia we mom dia we say akra na nyinsa ni nyem nyinsa dia we this is serious. Serious. What me kasa asem ne kire say wo hia akra na nkasa na utwam I have all the recordings here. Nti send ma producer ma me fa recordings ne ma producer mon san frɛ eja ba kono me ne man no me frɛ no phone so asem o ka kire me say nyinsa medical asem si mon hwɛ na yenyemmo na asem no emu orem na ye person ke ye ne Letitia na nkasa edi nkomo teacher also wo kire exams na yampa wo on me start exams 16th of April wo si mon san frɛ no issue ni si akra mo pesa akra be mitie mon san frɛ no say o exams on exams oh yeah sure oh mom me wo bi wo school na say clinical me ma ko bi me wo friends wo me wo me nua kuma bi wo we nim time o mo de chro April no be start exams oboa papa ne boa wa kire asem by 3 weeks ye me ba abaya na nkasa na no me ba onu obaka sha me say obeso okoya akra ne DNA oha ya na see you mate oka wa ka ho asem na wa obaka sha me say akoya DNA na DNA ne say enye ne ba na so okay, okay, so papai, but one trim say, if you are dusty and I said, it just seems the bed me my dear to me say, dear and now, yeah, Obana say, Oba. It's all over custom trim, see you, who quiet so I move the idea. Am I near? In case I some lady, mean Jim. Okay, do you one for Lawson FM 96.3. And one so a cabin on yam so nya kran na kwan ko ye die ni no. Minim kwan kro nya ne no koye.
to unim ho hwe wo hu ansa obeka jo se e DNA results number the kind of money so kwa ye ba wan kan chem se bia e dey see and as the say kwa akwa no won say over 3 years na akwa na nka bibi anche o David Panka Henche na mra results me obusa akwa ne se obefa ne koyampa want to mean sa this week kumasi o menim se mo ba prefer baby a ye be no se baby a me koye no ye betuma ko se mo ba prefer baby foforo so a ni na be sa dia ni ndia ji se kumasi ponsunyane ina ji kumasi ono ye na just say what say die ne na akoye no tachiman kroni mu no age se kumase die na obeje atum na adwere ya se kumase nkwa na ye bi enti ye be ye kumase die problem ni ye be ye kumase die na so tie record am ka yan se baby a mo prefer no ye be call fa no ye be ye kumase die ne enti eja mensa o mfa call ni bi mpeke call no die enti na mo prevent abrante se mo ma ne nye DNA wano na wo ne ba ode ne be tu kwan na mo twetwe mo ho atel so ono ankasa fa chire ede akra no koye ne DNA no mo ba no ma be chirem na ya san ye DNA foforo na de me nwanwa ne say DNA results a wo de ba ye certified one a ye nyina ye nim se eye blueprint but ye be fa ne say e bia wo ankasa no akɔhye tokuro bi no wa print papers ye ya fa ne saa enya saa na tie ba de enfa ne saa na eja wo ne oba no ene onana ne nyina no mommra kumase na ye nye DNA foforo ye nyina ye adansefo me mete ha nipa nkwa paternity ya de bia me compromise da nti eja bra ne ye nkonkɔ ye ababa wa no da be ne twato ani ni hia that was December mo ne die na se na muja ye nche ena January anase February ya wokoye DNA mpatwan ena again wo do ne pa DNA won ho ana amawate ahwe ni domza menye obi a me ye basa sa se mefa obare no masa akofa bare menye that type nti unya ba akwa wo steke na eno a one ne tena 7 years unta free bi wa chiri da mpatwa David we sure oh mom ba akokra David yo matinti ya ni eja bekasa na waba ni asan ye DNA no foforo nti ukoye ye prove say akra ne nya oba no we hia akra ne da aw machi akra no uhia na o frame me da aw u feel saying me feel guilty kakra bet obeye ne den how ha me e free sa wa maniskada oh me nyamia nim no kwa me hu say DNA nya me band me from the 11th of this month me maniska odona na wo ma no as a father after DNA no senate oh he said yeah limited kakra the man percentage adu saying oh he said obey 70% 30 at free so nyame beye ti e twen na eja mensa da obenya kwan obeba no blueprint aye ready na ya twen ni asan koye DNA foforo why me da sa man so bi say de me pe me fia be se be chia kan aye DNA foforo sesia so obeba dia se teacher kura aye ready usika da ho sika ni ga utaga na ma mom obeba besi obeba omunim wasemi ya wo kan kasa mi twa to ho omusi mi di tro oso omonye den omoma oso omonye den kasi so ma me bi oso omoma kabiem be na adwen so oma me se kabiem oma na musu mi hia no ha oso eja men sanye den oma obe na adwen so oma na ka mi hia ono ne yere no ene ne ba no ha mate sei so omunim sa akran ya me ba omumi ansa ne gitum se ya me ba omumra uje hudi a no aba odi aba wo so bodi adenti na me koye second one na afa se mutie record na afa ajamen sanse se do muni die le bia na me koye obeye na me makoye patapa pioto ya dem la na be me da se elda mpacho obrem wa friboma da bia sam na ensam we ane anopai ahwe egu haidie no kresem ne se niam bi ya niam bi ya pa hey emema emema bro yeah what the bema bia was sabre de ha se na die ne no bi ahwe no ye ne de ai de do de obi anya ne de emma mo ho ahomete man from mama ma Lydia
Emma mo wa ho metio. Hey. Sese mo ho ye hu. Obo. Me ho ye hu. Aye hu. Hey. Emma. Oh, David. Oh, yani aka asem bia sa say oba wonyem ene onim ne kunu, oba wonyem ene onim ne kunu. Enso say nya nokure. Enya nokure da. Hey! Ko amako. Wa hia nkwahia. Na manfrem pama asem nyina no utwamfoni no wahwe asem nyina ani so a. Ahyase na wo senka abranti wode ne na asifom. Teacher, oho wa anya de. Sɛ ne ɔba tena mene ne ntama te bosome miɛnsa ne yɛde nyinsen akra ɛde akɔma papa agya nso ɔpa asomdwe nti wagye atom o ka kyerɛ wɔ sɛ gye tom na wagye atom nso ɛno na ɛda agya no mu de ya no mo ka nipa de yɛ mpo ensamanfo kra pedodo ne yɛbu bɛ ne de ato hɔ ne yɛde agu hɔ sɛ wofa na yɛde aya wo kom adeɛ nso hwɛ adeɛ ya sɛ ne wati kɔ baabi a wati kɔ bɔ and the sunny baby a mama bo akoda ya wa bayi wo hwe baby enhwe emfa ensia ti mo my flat akora su kuta me mo mai bi mo mapo asabini no say eno na me no me kan kire teacher say ho no say obi a wasua nwoma wo ye teacher ni de e wo so hunu so obai bosome me ensa me ni nhia na de ontumi nyem e ma akwala na nyame ba also do na sifom wan fa wona nsi fom agye atum amya de aya ukom na on say ade no na ya ne kom ni nyina na onim sa akwala na nyane ba o say bia na de wo ka ne no kresa akwantuo no ye na adwo so tuo nanso me hwema ne tirimu no ohun sa akwala na nyane ba na de ekoso ne oba no ntem atete no no pese ohunu ne ewom enu ti no koye sa die ne no but aye pa no na onim dada me abranje kase no onim sakola na nyane ba na oboa because oboso miensa no oba nhi adade aya dan na yade nyinsa be hwa wo gi atom teacher eho wa anya ade na tie ma frem pa ma ema ne bi hwe won hu yi subana ekoso na tesa no enye o se unim pa wa komam nim utirim se be ma nya me ne no na anyinsan nanso bibi nti memfa nkoma ne se me ne nanyem no nyame betua moka nyame betua moka sa suban we ma bi yi na die no enye o adan na wonim se be ma na nye ono na ahye wonyinsan na wo kata wani a na yenso ya bibrem ha no ye wo su bi wo ye ho se oba no ka se ye nokure se nya nokure ye se wono a wo kan de ye nokure ane agye oba wanyem na oni be ma wone na nyam chenchina na ye de yaw e ma no hwe ye na so suban nye efia ha ye ba ha die na ya ye wo fia ha ni nyina dodo no a kire se enye mema ne ma no edoso ten ye ma no kuna no ya na ye mema ne ba ya ba fie ha yi dodo na anya mema ne ma na fo so de aya ukom onim double game ama no bo no mo hwe ye ma ba no asukufo ma ba no ma ba no double game na mo bo no mo hwe ye ebi kura mpramiensa enan na wonyinse ya wo hwemu a de obetumi ahwe ne kakra no ani ya upe wu mpe so we de o cha de boso ngogya katua enti woni ye de ma na be yeye ube komu no otimi kura gilon emao ehye dwamao enti ne ye sa na te de amemfa nyinsan nya no ube komu ne ye wo hye ne nyinsan no ya de ne kira wa amamfrem poma awrebe ho azamba na meka no de o hye ne nyinsan no ya de ne kira wa owrebe ho wotena sia no kwagye we no nyinsan no wi a na wo hwe ne ono no susu se nipa no betumi aboa na wo de nyinsan kwahye no monhwe ye na mo amoye sa no nyankopon obetua moka ema na musuba te sa no mo anya ya makatua sane atie nie enam kwamu ba na Leticia ope wompe obeba fie ha onim onene papa nim sa kwadai abrantie o mde nyinsa ne behye no ope wompe fie ha obeba ha se ompa samode a onkwa adwatoa no ne edi kan no onkwa be ma ni papa ene na busua ho no omfa che opa nkoma no de atoso bio hwa wa hwa akwada na beduru sa bere no eho ka nyina o muntuama no de atoso bio omumpe bibia be ma brantie na koma ato yam no omfa mpata no na se ohwe nso na ebia na obodobu game na nko ya manfrem poma omfa mema no mra na yenye omunyina na ya hwehwe no sure hwehwe akwala ne papa na be ye de be nwa sa wonam wiase na oni agya esa akwada yi o ma ha no
enti ba ababa no Letitia onkyere mema dodo a saa bere ni mu ono omu sanye na yemmoa no na onhuru akwada no ne papa pedas man from poma elda me da say na me do bi ase so oje brema yekohwe video no e ba ye na abegyafo no akasa bebre na nanso yesre ma no se wonya ade e wo double games yi hu a na watena ba ko ho sa oba na onim nipa ko ne fa yefu no nanso onim se ticheni eja oje busumi aketua eni to betimi ahwe ne ba no eni ti na odi nyinse no e hye ticheni eti se ne papa ndi ntumu se DNA eye no kra omumma ha se ne gya so ye DNA no bi ni ye hu se eye no kra na se nya no kre e de na be che se tiche ya ote he obefo di sa ade no e de ama mo se akwa na o hwe no na nya ne ba ka wa bo wa kula no hu bia na ese tiche ni ne gye se wa bo akula no ho ka udi nyinse aba abehye obi ba udi nyinse abehye obi ba emma no yesre ye pamucho mo ye ade bia sometimes no mutimi ye ema efun ye pamucho yesre mo ntebusia enfa story we enye futusem kese enfa ma ya ye hu unim se double games unya ade a menvencha obi ye bia fa weni hwe no tina ba ko na ho eno de ofa ye fu na won se oh asemesi we na mene ne ye de mene ne fa ye fu na anko ye se die na ni se ye ko ye die ni a wo ye mu hyew because unim se ni pe ye ono ana ne ye de woni ne fa ye fu no nti ya first story we enye futu sem kese emfa ma ya ye ho ebusa story we be bibia be fie kire e dia bebia me de e be ba be sum na me ka sa ha ebusa ya emergency Ghana TV so share so be subscribe na wa like na do comment so aba comment section ase e dia meji so an catch ma mi esi anything ebusa ya be san so e di nhemu e wa hebio.